pastor amulim tasaho pastor S Mangkolin how kimin condolence message ahin bol na to kisaya tuni kho ahin video anasi mo hitin thado kuki nampi sunga hom tho ta ngai lut ta chule sumil thailo mi pamai chi mi thum hin kho amolem tan amaho chu thado Baptist Association India TBAI noya pakai hlatsa reverend vumtham sitlo pastor paugolin sitlo pastor kaigolun thovum ahivin ahi adang mili minga ti hovel jong na sata in akitong khan heso kewen gin chat el phalo to dinga dei umlo thil so gim nation o van noi kol kim vel ning li sunga pado kuki chate lungchang hema ki dot aba sa jengin ade den sadar hills gam sung a hot ling jengin ape pe ne sadang akipan pai jengin amuna churchan pul tingnoper chandir ziribam hoilai sadang aumen ape nin pasal khang tha zo sen jong apet pe na pula ading lunggel jong anayon lam kai ho zo si aphulin go thang chapang zo se jong athang atomi nu naw chapang athang tom bol thei ma cha nei po hin kho ei ma dei de hin lang hin le gal mi te apet pe ne chai ding aba sa lam di wa hin ahin la hausa upa nam kai chade khunung ding musau miching mithim hon lung khai hi ding dan e hil kit ovin mithat ho jong hetman lawa po chi na ong ki tham na ding nai ram chan jong aom kin igam sung din mon hi a sale jing mi him zo se chi ding mong a hinai a hinga vangam kalding koima omlo hi jong le dammo veisi na thi hileo tu chung isu pyo lung thlai yong nan tin na la dinga de umlo pen cancer HIV kiti ho ve un tin thi jong leo alang khana hi tia thi sangma phaja ding de zona lai ding dammo veisi ji ham EP ji ham gente ha sat na za chom dung gim wal da thi hileo hi cho ho hi lung lai zona lai ding ama wang gin chat lo pi le kan cha ki bol na adinga de lo pen embusa anathi isu pyo hi lainat la ji azi azal lowa ki tha a hi jiwin leisit hin laidam sunga milni lo ding a hitai kuki gam sung kuki society sung van noi ho la church leader amuna TBA KBC alovala church leader isia hoilai hian lang KCC hian lang pathin elovat na tong Christian ho muntin gamtina room khopi hoilai gama min hi si athe thang khe gam su ke atain ei ti amang ta loading ai hi ti a pastor ki thana gim nei hi ki society sungin agim nei pen ai pu do khat jong ai ta ni amo hi gale tol sunga ki kum jong ai poven pathin to se dinga lom ase wa atok dinga lom abol ove ase oi dolung hol jong khat cha poven ain sung sim tuma khusung veng sung rang sung ho bung mi asim to pan la su ke pathin thu jing bo bui pi mi a hilin ha gau mang thai hu do na dinga ki salal azia cha te sanga gospel ki pan tu pa hlang sam chating ta le mi ding kho sa ja pan la a hilin ne ding cha ding jong azia cha te sang mi dang dinga kho sa pan la ain kho phal ngap chan mi him asang ja hu do asang ja baptize bola agam su nam sunga pan cha ain sung mi azi cha da ki koi man lo nom ta ne khom don kham man lowa missionary awa hin hun phal nga ma pathin na tong ahi ana to naw TBA hobung sung hi jong le hen tum nei lowa KBC KCC CBA ECA chole adang sung zo sia yang ki mangcha jing mi khat ahi pathin langam machal na ding ahi paula ki choldo lwa kal sung ahi hita banga kho he phalo mi ho chu embusa tuni khor athivin iti athisan hi mo thip ding ham pathinin vezo pondin a cha te lengam na tong ho
ki bol nai pathin in wang fezo pontin a phuhin la te an ti chu kata sandan khat ai pathinin thagaw mang thai hu do na dinga Sadaris langa yung asol mai te churchan pur asol mai te more lang asol mai tingno par Jiribam Delhi Bangalore Guwahati Shillong Singapore hoilai pathin asol nom himai the ai wanga pathin asol nom namuna alhun masak ma galmi te in pathin plan asu boiwa pathin plan asu mol pho hi pathin lunglai pontin khat ve tin le pathin na sata na ain to ding a hi ti hi kata sandan khat e avai kon do diu kon chon in sung mi te to ke pa ta in a ke vai lhaove azia cha te chole hobung mi ten ki mel mu ki ding ke ne ma simlemar agal dap jing layon hopi thelo longdam sana hong vai long taovin o anaval jingin tuni khun ka kembol na pathin tu ka seina thagaw mang thai mi zal ka hu da in ka kembol na pathin wa chai la ki sa na experience hizat ka nein pathin wa chai la ki sa na thagaw mang thai hizat ka hu do win anomin khusung vengsung anomin ka china hi chi kha chi a hi tia aina sung mi te ko mar report hobung mi ko mar report a vengsung a report a bol ta sang win amo hin athilong zo ong vai longin ka na o cheng zo alongin laina dom thoi de laina dom thoi hopi thelo longdam sa ong vai long van gama thatsa meeting tele achi masa ngai chang hoding in ke pana ni kho hi jong le ta sa hing na la e hoding in fa mi hilen nap tuijen e chup tawin lung hel pul dawin e bom jong leo lungmon ta khat chu hi le amma hot china ding mun chu kasu pito tu ni khon gyal do leo hen pul do na be tan te amho na ding mun chu itabang mun ham ti chu wa chai lai sawin pathin thwa imovin hobung la number zani somni la khatna chan ke chin sala ke moin kuima gado zo ngai pon ke chi sala imu thei do sun nikem lo gama chan khopi hoitah aume akot zo se song mantam alam len jong sana em zan jong lo akot ki khati lo hina tui alonge ni sawa jong ngai talo jesu wa jing jing ding ai mi li thi hol su ding thi le man ki chat beita phat jong kuma ki simlo chu a zan jong lo a hi ati hi chimna chu isu piti ho thong ding hi phale lo pathen lo pi na chang hen hi chi hi chimuna hi isu pi ho de hi lungim khoi sat heta lo ding a hi ben tuni kha I hon amma ho ipo na do wa amma ho ila sit bio amon a he pa talo ding ka su pite ho no ma hin khumang chu na hi tawin a hing laya na sopi nagam sung na nam sung mi ten kapul do naw hi lungmon na thamona pathin kumanin thum pi win hitabang muna ding ai ti asi wa he so pite ho gelotin isu pyo hi hitabang mun lo pi muna ding ai ta jawin pul do na jong all in pai thago hitin adam na lai chang sin imakova tilung political road map zo hi kivet chelo hitin chole zit leve sa la langa dogal mel mate hoto ki dil ding dan plan and strategy ki sim pan ta hote eso bio amolem sa mi thum hol hagaw nomin choldo hen lang adala in sung mi te ang pathin in jong pathe bo mai hen lang nam sung jong khan to na pathin in pijing ta hen ti se do no ma hi